Ikong maju sengkli ilok jong ibak sandur lang marbenyang bam kwai hadwar ublay. Pulit naka kenhun SF10 balaklat naka kanriu terik ubnai Februari mentau senam arajar arpuar. Mai ikun lembat kaying kesem. Imei ki hinmen ki para bat ki bahaying hasem baro. Ki penpau ya kajing sengo bat ai kublay ya ketim ki SF10. Ki balawan ban pensingan bat ai mensim ya ki hakapor baulu o badum ulawan bantap ya kalong ying jongki. Juru na kalyang kayeng ikong maju ya ai kublay ya ki para nong shong shnong ki kur ki kha ki para lok baro ki balayawan sngeulam hakite ki sngi nadu ka khan riu tarik hadu khat pra tarik Februari mentau snam arjar arpuar ban pensingan hakum kede kapor jong ka jing sngeu si thang kabalawan shop hakalong yeng jong ki ublay unkir khu ya pi baro.